makgoba. En hulle was slawe gemaak. Lekgoba ke motho ya neng a sebetsa a sa patalwe. 'n Slaaf het gewerk sonder betaling. Lekgoba ke motho ya neng a sa etse thato ya hae. 'n Slaaf kon nie sy eie wil doen nie. Lekgoba ke motho ya neng a beelwa melao. 'n Slaaf was iemand wat wette gegee Hore was. na a robale neng a tsohe neng. Wanneer om te slaap en wanneer om wakker te word. Lekgoba ke motho ya neng a beelwa melao. 'n Slaaf het al die wette gehad. Hore na a je neng a je eng. Wanneer om te eet en wat om te eet. Ka lentswe le le leng. Op een woord, Lekgoba ke motho ya neng a sena ditokelo. 'n Slaaf was iemand wat geen regte gehad het. Ke eo matsatsing ana re ka mo bapisana le motshwaruwa. Vandag kan ons hom vergelyk na 'n gevangenis. Nehemia ba ne ba nkuwe ba entswe makgoba. So Nehemia was gevat in na slaverny toe. Ya ba fuwa mesebetsi hore na ba sebetse eng. Hulle was werk gegee, wat moet hulle doen? Yena a fuwa hore a sebeletse morena. En hy was gesê hy moet vir die koning werk. Ka hara makgoba a mang, Tussen die ander slawes, Nehemia ya ba lekgoba le bitirinyana. Nehemia was 'n beter slaaf. Re phela lefatsheng leo diabolosi a hapileng batho. Ons lewe in 'n wêreld waar die duiwel mense slawe gemaak Re het. phela lefatsheng leo diabolosi a beelang batho melao. Ons lewe in 'n wêreld waar die duiwel mense wette gee. O seke wa tshoswa ke ha motho a tsamaya a phahamisitse phatla. Moenie bang wees nie as iemand loop met sy kop op. O seka tshoswa ke ha ngwana a tswa ka tlung a re mama ke ya mo ke ratang. Moenie bang wees nie as 'n kind kom en sê ek gaan waar ek wil. O seka tshoswa ke molekane ha a re o nsenyetsa nako ke ya o sia ke lo phela ka mokgwa ke ratang. Moenie bang wees nie as jou wederhelft sê ek gaan weg, ek gaan lewe waar ek my wil kan doen. O seka ba tshoswa ke ha motho a re nna modimonyane wa bona ha ke mo nkele letho. Moenie bang wees nie as iemand sê die Here van hulle, ek is nie bang vir hom nie, hy maak geen sin vir my nie. O seka ba tshoswa ke ha motho a re modimo ha yo. Moenie bang wees nie as iemand sê daar's geen God nie. Motho ke lekgoba la diabolos. 'n Mens is 'n slaaf van die duiwel. Motho o buswa ke diabolos. 'n Mens word deur die duiwel geregeer. Ke ne ke rwetsa morwetsana e mong ka letsatsi le le. Ek het een meisiekind eendag gesê, A re ntate Makutsoane, hy sê ntate Makutsoane, nna mama wa ntena my ma maak my moeg. o mbela melaonyana. Sy gee my wette. Ke a tsamaya ke a tloha hae mona. Ek gaan weg, ek verlaat ons Ya ba ke re huis. ho era mamela moradi wa ka. Toe sê ek vir haar, luister hier my meisiekind, O tlo tlohela ho mamela melao ya mme wa hao. jy gaan ophou om jou mama se wette te Fela luister. o lo mamela melao ya boyfriend. Maar jy gaan die wette van die boyfriend gaan luister. Mama mme wa hao ha tlo tsamaisa. Jou ma gaan jou nie laat loop nie, Fela o lo tsamaiswa ke boyfriend. maar jou boyfriend gaan vir jou laat O loop. rata kapa o sa rate. Of jy dit wil hê of nie. O lekgoba la ntho e nngwe. Jy is 'n slaaf van iets. Ba bang ke makgoba a jwang bo omeletseng. Party is slawe van gras wat droog is, Bo phuthetsweng ka pampiri e tshweu. wat met 'n papier omgedraai is, Ba met bua lebitso witpapier. la sikarete. Hulle word die naam gegee van Jwang sigarette. bo omeletseng. Daai droog gras. Bo motsosa a robetse. Maar 'n mens water wanneer 'n mens slaap, Batle a bo fumane. dan soek 'n mens daai gras. Jwang bo omeletseng. Daai droog gras. Bo motlama hore tjhelete a ka ba reka borotho ka yona. Punt hom so tot dat die geld waarmee hy brood kon gekoop het, A reke jwang bo bitswang dan sikarete. moet hy daai gras wat sigarette E mong ke koop. lekgoba la metsinyana. 'n ander een is 'n slaaf van watertjie. A
bitswang jwala wat drank genoemd wordt. bo le kolobe e kekeng ya bonwa Wat tot afvat ke niet. kopa ho le jwetsa tsatsing lena Kom ik zei je vandaag. hore le a fariki ja ntho e nngwe le e nngwe Hij eet vaak alles. ha o ka itshella jwala Als hij drank voor le een paar fariki keer. ha e bobana Tot afvat. fela batho ke makgoba a Maar bona mensen als slavens van drank. hobane bibele ya ka e re Wat mijn Bijbel zegt. seo motho a hlolwang ke sona Wat een mens overwint. o fetoha lekgoba la sona Wordt als slaaf van die drank. ntate e mongwe na re ho nna Een man heeft mij gezegd. a re Makutsoane mamela Zijn dat de Makutsoane luister. jesu enwa wa lona ha ke mmatle Die kunt van het heen. hobane ke lekgoba Want hij is een badmens. kare ha re e sebetse he Dus hij komt ons werk met het. o re o nyatsa jesu hobane ke lekgoba En hij wil niet voor Jezus zijn omdat hij een badmens is. jesu ke lekgoba ke Zeg ja, mmatle Jezus is een blanke, ik wil hem niet heen. kare ha re bua nnete Dus ntate hij komt ons praat die waarheid man. hempe ena eo e Die apereng hemp wat hij aan heeft. ke ya makgowa Dat is de blanke sabrang. dobola hempe ya makgowa Trek die hemp uit van de haeba ha o woorden. batle makgowa Als hij die blanke is van kare hem. haeba o rata hempe ya makgowa Als hij die hemp lijkt. nna he ke rata jesu wa makgowa Ik hou van Jezus van blankes. batho ba rata ho nyatsa ntho tse siyo Mensen lijken om van goeders niet te houden, niet ya van ba waarheid. ke re ho yena Tu zeg voor hem, ha o bue nnete jij praat die waarheid. jesu ha se lekgowa Jezus is die blanke. empa jesu o entse makgowa Maar Jezus is die blanke o gemaakt. entse batho ba batsho Hij is zwarte gemaakt. ke yena ya bopileng motho Hij is een mens geschept. jesu o mogolo go batho Jezus is groot. jesu o bile teng pele go batho Jezus is daarvoor. kare e re ke o jwetse Kom ik zei je dan. dikgwedi tse robong Die 9 maanden. seo jesu a na le popelong ya maria Dat Jezus en Maria gebaar was. o ne a potile mono fela Hij heeft maar net een draaidag gemaakt. a ka bantse a theoile le godimo setireng Hij kon afgekomen van Hemelsstreek. empa lebaka leo a potileng Maar popelong hoe kon hij eerst die baar ke gobane motho o fitlhela Dus popelong omdat een mens die baar motho o gemaakt qala mono een mens van die baar ya ba gemaakt. jesu ya mo motho a qalang Toen teng heeft Jezus die baar gore moeder motho a tla hloke boitatolo zodat de mensen niet van itse vrijdag. ga tloa mo motho a qalang teng Toen hij daarvan afkwam waar een mens a begint. tsamaya seterateng Toen lopen je in de straat. gobane motho o tsamaya Maar seterateng mensen lopen in de straat. itse ga tloa Van seterateng die straten af. a ya lebitleng Van in een straat. gobane motho o qetela Waar een mens lebitleng o qadile mo motho a qalang a qetela mo motho a qetelang gore lebiso la gae e le alpha le omega wa pele le wa morago lebaka leo a qadileng mona o na etsetsa gore ba mo baske ba ba le boitatolo a tsamaya seterateng o na etsetsa gore le majita a seterateng le ditšheri tse seterateng le maqheku a seterateng le batho ba seterateng ba hloke boitatolo gobane o tsamaile gona moo lebaka le gona kena lebitleng o na etsetsa gore le wena ya buang ka badimo o tsebe gore ke yena ba keneng mabitleng ga re sa hloka bonkgolo ga re hloke bontate mogolo gobane ke yena a le moo Kom eens op duidelijk beetje van hem. ke yena a le mong fela Hij alleen. ya keneng popelong Wat in die baarmoeder ingegaan is. e seng ka peo ya monna Niet door een man. Nee. ke yena a le mong Hij alleen. ya itletseng le peo ya gae le godimo Met zijn eigen zak van de huwelijk
alien. Now we give it daily fasting. Dat ek moet hier wees op aarde. Het ek 'n man se sat benodig. Maar Jesus het met sy eie sat gebouw. Want hy is ouer as mense. Hy is ouer as mense. Hy is ouer as mense. Toe hy in graf inkom. Hy alleen. On a le certificat ya tswana. Heeft 'n geboortesertifikaat. On a le certificat ya o hlokahala. Heeft 'n doodsertifikaat. On a le certificat ya tsomo. Hallelujah. Hai ya ba ke go ntatilwa. Besek vir die man. Ka ntsholo mo tsekisa le yona. Die wat jy van hom af nou. Ya go re ke le go. Dat hy 'n blank O senyana. Jy more state. Ma go a bopilwe ke ye. Blankes was deur hom geskep. Batho ba tswa bopilwe ke Die ye. swartes as deur hom geskep. Aba tsela pele a. En toe gaan ons voort en hy sê. Le Bybele ene na lona e. En die Bybeltjie van julle. Ha ke batle. Ek wou niks van dit sê. Go ba ne le shano Bybele. Want die Bybel het baie leuns. Ha ke dumele na Ek Bybele. glo nie eers in die Ka Bybel. go ondate. Toe sê ek, o man. A re se bile ke rotsitse family. En toe sê ek het ook vir die familie gesê Go le nna dat ek mohlaki shwa. wanneer ek doodgaan, Ha ke batle ba hutinyana ek lefunya. soek nie die klein pastoortjies by my begrafnis. Ka re ntate wena. Toe sê ek, monna, Go utlwa hantle. kan ek mooi hoor. O re ha o batle ba hutini. Wat sê jy, soek jy die pastoors Ba re ke wanneer? mohlaki shwa. Toe sê wanneer ek doodgaan, Ha ke batle ba huti. ek soek die pastoor nie. It's happened that. Toe sê ek, herhaal weer, O re ha o batle ba hutini. jy soek die pastore wanneer? A mohlaki shwa. Toe sê jy, as ek doodgaan. Ke re pa ka le ntate. Toe sê ek, maar dan man, Ha o ka shwa fela. as jy doodgaan, Ha o ka shwa. as jy net kan doodgaan, O phethile Bybele. die Bybel volmaak. O ba le ke Bybele e itseng. Want dis die Bybel wat sê, O ka mo motho a ka phelang ka teng. daar is 'n manier dat 'n mens kan A lewe sa bone lebitla. en hy kan nie die graf Tjhe, sien. o tla le bona. 'n Mens kan 'n graf Ke sien. Bybele e itseng. Dis die Bybel wat sê, Go laetswe dit is gesê gore batho bohle ba shehang dat almal een keer doodgaan, into ba ka hlolwa. dan gaan die judgment Ka re kom. ha o ka shwa, As jy kan doodgaan, o mametse Bybele. jy die Bybel gaan luister. O hlomphile Jy Bybele. die Bybel verhoor. Jwale ebile kotsi ke ena. Nou die probleem is Ha die, e ka re ha o qeta ho shwa, as jy doodgegaan het, ka ha o sontse o hlomphile Bybele, want jy tla die Bybel gehoorsaam, bo felle mono fela hela. kom ons eendag net daar. O tlo ba kope ba lelapa Dan vra jy vir die gesin. gore ba se ba o isa lebitleng. Hulle moet jou nie na die graf toe Gobane vat. ha ba ka ba o isa Want as hulle vir jou na die graf toe kan ba vat, phethile Bybele. hulle maak ook wat die Bybel Yona e sê. tla kgutlela mobung. Want die Bybel sê ons in Ka re ha e ka ba o isa mobung. as hulle vir jou na die graf Ha, kena mobung. Tana ka mme, ha o ka kena mobung, as jy in die graf kan o ingaan, phethile Bybele. jy die Bybel Ka re volmaak. taba e nngwe ke ena. Hier's nog iets. Ke kopa o kgutlele lapeng. Gaan terug na jou gesin Sa toe. moo ba botsa. Gaan sê vir hulle, Ka ha o no le monyane. want jy's nog klein. Sa moo wa botsana o tlile jwang lefatsheng. Gaan vra vir hulle, hoe het jy Ha aarde ba toe ka ba gekom? re ho wena As hulle vir jou kan sê, o na le mme. jy het 'n ma. Ha ba ka ba re ho wena As hulle vir jou kan sê, o na le mme. jy het 'n ma. O tswetswe ke mosadi. Jy's gebore deur 'n vrou. Phethile Bybele o le Jy het die lesea. Bybel ook volmaak terwyl Hobane jy ke daar Bybele is. e itseng. Want dis die Bybel wat sê, Motho ya tswetsweng ke mosadi. Ha e ka ba fela
o tswetse ke mosadi o phethile bibi ka mantswe a mantsatsing le o mokwini o soile wa phetha thato ya modimo ha o tsona ke mosadi ha o e hana hona jwale o e hana kwana go tla o swang hape o yo gutlela o phetha bibele ne ke kopa hore mona mo teng mpo e phethe gobane o soile wa e phetha ebile o tlo e phetha o soile wa e phetha o soile wa mamela modimo ebile o tlo mo mamela bo mo mamele le ka ntho eo batho ba sa e tsebeng ke hore ba mpa ba hapuwe ke Satane le hona Satane eo o fumana mona o so o tlile ka thato ya modimo ene o sebedisa hona jwale fela ha nako ya modimo e otla o tlo gutlela thatong ya modimo fela jwale o so o tsekiswa gore jwale o le a kweneha ka ha o soile wa tshepahala wa tsorwa ke mosadi ene o tlo o tshepahala moswa o tshepahale mona Wat helpt het om voor die Here hier te gehoorsaam? En jy is gebore deur 'n vrou. En jy gaan die Here daar gehoorsaam ook, dan gaan jy dood. En jy gaan dood. En die tyd intussen as a dit tyd waar jy jouself wil hoog hou. En die klein tydjie wil jy speel. Want wanneer jy gebore word, daar was die gevoelens of jou gevoelens gevra. Jy was die gevra waar wil jy gebore word? Wanneer? Hoe? En wat wil jy? Jy het die ase gehad. En aan die einde ook. Jy gaan ook niks Misschien gaan jy doodgaan in jou ou dae. Of jy gaan doodgaan in jou jong dae. Of jy gaan deur 'n geweer doodgemaak word. Of deur gif. Of jy gaan in 'n hospitaal doodgaan. Jy het die akeerse dae. Jou klein keersie is die. Nou wil jy met God speel hier in die en die klein tydjie. En jy wil vir die Here ongehoorsaam wees in die tydjie. En Afrikaans mag dit dansen. Mag dit dansen. Jy het nie gekies waar wil jy kom. En ons gaan jou begrawe waar ons wil. Ons gaan jou begrawe waar ons wil. En toe jy kom, het jy ook nie jou ma gekies. En wanneer jy doodgaan, jy gaan nie jou eie kus kies. Ons gaan vir jou tot 'n kus kies. Kom ek praat asof jy met 'n tent is. Soos die mag waar jy ingelewe het vir 9 maande. Jy het dit gekies. En die mag waar die kus gedoen ons gaan dit vir jou ook kies.
tsamaya mona fela. Jy het net 'n tydjie in die middel. Ke ntjena Bibeleng go molewa. Dis hoekom die Bybel sê jy's 'n domkop. Ko wa bapala wena. Jy speel. Wa bapala. Jy speel. Wa bapala. Jy speel. O senya na. Jy mors tyd. A ko mpotshepe Modimo hle. Vertrou op die Here. A ko mporate Modimo. Word vir die Here lief. Nakonyane no. En die klein tydjie wat jy het. Nakonyane na fela. En die klein tydjie wat jy het. Gata Modimo. Wees lief vir die Here. Lo ka ula thola 9 months. Soos jy stil gebly het vir 9 maande. Mhlamwane. En daai tyd. Mhlamwane. En daai tyd. Ula thola 9 months. Jy was stil vir 9 maande. O iswa mo mme a ratang teng. En jou ma jou gevat waar sy wou gegaan het. O thotse. En jy was stil. Le mohlangwane. En tot in daai dag. Solo thola ka ditleng. Jy gaan stil bly in die graf. Kona kwa o bua ke na fela. Die tyd van om te praat is die net. Bana na hawa mona fela. Jou nekkerigheid is net die. Man o lo thotse. Daar was hy stil. Le man o solo En thotse. daar gaan jy stil bly. Ha o no le mo mohla o fihlang. Toe jy daar was toe jy kom. Ile ba kgetho ya mme. Dit was jou mama se keuse. Lero na o ya sepetlele sefe. En tot die hospitaal was haar O lo keuse. fihlela kae. En waar sou jy Le mane mo geboren yang. is. En daarheen waar jy Ke gaan. Modimo jana lo kgetha. Is God wat dan gaan Hore na o kies. isa diheleng kapa Of hy jou lehodimo. heel toevat of normal Ba doen. lokisa mo. Nou maak reg hier in die middel. Bona na o bapala ka nako e kaenyana. Hoekom speel jy in die klein tydjie? Amen. A re kgutleleng tabeng yaka. Kom ons kom terug na die Nehemia a etswa Lekgoba. Nehemia was 'n slaaf. Bayeso batho ke makgoba. Mense is slawe. Sefela se seng se re Een gesang sê, ke ne ke gola le ditakatso tsa sebe le lefatshe. hy sê ek het begeertes van die sonde en die aarde gehad. Le ha di mpolaya Alle het hulle vir my dood gemaak. ke ka ha. Ek kon nie meer sê Ha nie. re o tle o Morena Jesu. As ons sê kom na Ke Jesus. molemong wa Dis hao. vir jou eie goeie Ke wil. wena a hlokang Jesu. Jy het vir Jesus O nodig. paki ya ka le ka Jy is Jesu. my getuie Hore vandag. sebe se ya o sotla. Dat die sonde straf jou. Sebe se ya o busa. Die sonde regeer jou. Sebe se ya o Die laela. sonde regeer jou. Sebe se ya o jwetsa na o etseng. Die sonde sê vir jou wat om te doen. O tle go Morena Jesu. Kom maar na Jesus toe. Ba le yena go Morena Jesu. Hardloop na Jesus toe. O go Morena Jesu. Kom na Jesus toe. Jwale Nehemia Toe Nehemia e ne le Lekgoba. was 'n slaaf. Empa jwale yena Maar hy ya ba Lekgoba le beterinyana. was 'n beter slaaf. Le tshwereng hantle. Wat daarom beter gehanteer word. Ba etsa dibe. Die Ba sondaars mefuta e mmedi. is twee soort sondaars. Ho na le ba etsa dibe. Daar is sondaars Ba o sebe se ba rahang ka dieta. wat die sonde van 'n skop met skoene. O so o bone ho na le ba etsa dibe. Dan is daar ander Ba o sondaars ha o mo sheba. wat jy vir hulle kyk. O ntso le mo etsa dibe le wena. Dan is jy ook 'n sondaar. O hloya sebe. Dan sê jy Jessie ek haat sonde. Ntso ho na le ba etsa dibe. Daar is sondaars Ba o sebe se ba sutlileng. dat die sonde van hulle so gestraf O ha o is. mo sheba. Dat as jy from kyk So le mo etsa dibe. en jy is ook 'n sondaar. O tlo batla go mo thusa o mo ntshe o sa. Dan wil jy from help om uit die sonde te Ha o kyk. bone ho na le ba etsa dibe. Het jy nog nooit gesien dat sondaars Ba o ha o mo sheba. wat wanneer jy vir hulle kyk, Batho ile ba dan sê die mense, o bona bile a na le posa face. dan het hy wat boos face. Ko sebe ko botla wa sobile mo ngotswe sefatlhong sa hae. Dronkenskap is sommer in sy gesig geskryf. Ko re ha o mo sheba As jy hom kyk, a na le dilemo tse 15. dan het hy persoon 15 jaar oud. Sebe se mo pulufaditse gore Dan het die sonde vir hom so o bona e ka o na le mo tse so 51. vaar gemaak, dan lyk hy soos iemand wat 51 O is. bona e ka
Maar voor Sitsi, niet bij Dan zie jy hulle miskien 'n fout gemaak en hulle moes gesê 51 in plaas van 15. 51. Die persoon is 51. Half Die 50. persoon is glad nie 15. C'est Moussoukli. Die sonde het hom regtig geskop. Asfa. Amen. Ons moet nou maar weer zeggen. Daar is meesikenners. Oh, c'est Moussoukli. Dat die sonde is so gestraf Hoe is. hou Mosheba? As jy daai meesiken kyk, Hoe trek ou kan monica? dan voel jy asof jy jou vrou kan Ek vat akabati. en sit hom in 'n bad. Dan maak jy vir haar reg. Bona le ba boletsana ba o sebise mosense. Das meesikenners wat die sonde so lelik gemaak het. La ka fua make up. Elke my make-up opset. Hoe yena ya feta ba make down. Voor haar wou dit 'n make-down. Jo. Yes. Jo. Amen. Ons kom nog na le monna. Het jy nog nooit gesien dat 'n Yo man sebise mosotla. dat die sonde hom so straf Hore ha o mmona. dat as jy hom sien, O bona eka ho yena ha se MONNA monna. dan voel jy die is nie 'n MONNA 'n man. O tshwantshe ene nngwe. Dan moet jy die ander NA daar. Ibe monna. Daar is Ke dat. na o feletse hona monna. Oh, nou die man eindig net so. Feletse hona monna. Hy eindig net so. Le ha sha o tlo shela monna. Elke net dood gaan net dood. O phela hona monna. Hy lewe net hier. A se monna o phela hona Hy monna. is 'n man, hy lewe net O so hier. go bone ho na le mosadi. Heb je nog nooit gezien dat is een vrouw? Yo sebise Maar die mosutlile. zonde so gestraf het. Ho ha o mmona. Dat als je haar O ziet, bona hore mona teng. dan zie je hier. Ile ke mosadi o a sala. Dan zie je die vrouwen gaan net achter geloos worden. Bana ba hae ba ya pele. Die kinders gaan E vooruit. bana ke mosadi mo. Die een gaan net O sala hona mona. nee, zij blijven net. O tla go sebise ba sutlile. Dat is mensen wat die zonde so gestraf het. Ene jwale ka bo madimadi. Nou ongelukkig. Bona ba o sebise ba sutlile. Die is wat die zonde so gestraf het. Bona ha ba manganga ha o ba ke o Hulle Jesu. is so lekker as jy vir hulle sê hulle moet na die Here toe kom. Ko re lwana bona o yena sempa ke ga tle o Jesu molemong wa moya wa hae. Dan sê jy die een sê ek maar net jy moet na die Here toe kom terwille van sy gees. Maar hy is klaar. O re o fedi. Hy is klaar. Ya a o sona fela. En kyk jy vir jou net. E ka le mahuadu. Dit lyk asof daar donder by jou is. Die man is Ko klaar. le ha re ga ke o morena Jesu. As ons vir so 'n man sê moet na die Here toe kom. Ka se goa ha sana le velu motho. In Engels die persoon het nie weer value nie. Ko le o sulwa lo ya ma fe. Hy kan nie eers staan nie. Ko le ha re ga tle o Jesu. Al sê ons moet na die Here toe kom. E khwaeleng ya ke ba lo. Hy gaan nie eers in die kerk se koor kan sing nie. E ka ga bo mme ba ke ba lo ka. Hy gaan nie eers dat sy die mamas kan E wees. be le ena mangana. En dan sy persoon nog steeds nekkig. Ye be le ena ya mangana. Dat is die persoon regtig nekkig. Ko ona le ba go etsa. Daar is dogters. Ba o satana ba ntshitseng tshumi. Wat die duivel heeltemal uit die tune uitgehaal Ha het. se ya tle o Jesu. As ons vir sulke dogters sê moet na die Here toe kom. Wa moya wa hae ve. Vir die dogter se siele leen. Hobane le ha ka nyalwa. Want al kan sy getrou word. E tla be le difono a ka nyalwa. Dit gaan regtig 'n geluk wees dat sy gaan getrou Ke a word. khutla tabeng se matla. Ek kom terug van die harde nuus. Fela e be le yena ya manganga e bojwang. Dan is die mense nog steeds Wa bona nekkig. ba isaidile hape.
Daar is sondaars. Wat zoals Nehemia is. Nehemia was een gevangene. Maar zij heeft een smart job gedaan. Daar is sondaars. Wat die zondaar een mooi houden. Daar is zondaars. Maar ons jongen zegt die ene zondaar. Die persoon is zo schoon. Shoot, daar is zondaars. Dan leeft die zondaar zo mooi bij hulle. Alles is zondaar zo lelijk. En dan eet die zondaar zo mooi. Die persoon drankie, drankie. Goed op drankie. En als hij glas houdt, hij vangt dat met 2 vingers. Die drank heeft namen. Drank heeft enige soort. Als hij die drank houdt, dan praat hij Engels met die drank. You know what? Ooit is bij hem. Drank naar wants toe. Ik kan het wel programmeren. Alsof die drank geprogrammeerd wordt. Tot waar die mensen drank. Hulle drank je overal zien. Hulle hebben speciale plekken. Waar hulle drank. Zo. Die stoelen is wasstoelen. Hulle sit in wasstoelen. As jy nie weet gaan jy dan die man staan terwyl die man sit. Al rook die persoon. Hulle rook die gewone zolletjies. Hulle rook sigarette met name. Die andere gaan vir jou sommer so sê. Die persoon met wie ek uitgaan. Ek gaan met mense van klas. Ek het my eie type mense. Daar is sulke sondaars wat soos Nehemia is. Maar die sondaar vir hulle mooi hou. Kom ek praat die waarheid vandaag. Daar is sondaars wat die sondaar vir hulle mooi hou. As jy bekeer, dan voel jy asof jy maar dit kan los, bekering kan los. As die duivel vir jou reg kan bevestig, dat hy gaan vir jou reg kan hanteer. Vra die dokters wat bekeer is. Daar is sondaars wat die sonde vir hulle mooi hou. As hy by die bekeerde meisiekind kom, dan as die bekeerde meisiekind van kyk, dan sien hy hier die broer. Lyk asof hy bo Jesus kan wees. Dan vra die meisiekind vir Jesus. Jesus, ek wil so baie net hier gees. En die gees gaan ons nog steeds aangaan, Jesus. Maar in die vlees, die man reg hou my baie mooi. Jesus, moet nie so styf wees sien. As ek die man reg kan los, so 'n man. Kyk die kar waarmee die man ry. Jesus, kyk die audits wat die man vir my uithaal. Daar is sondaars wat die sonde vir hulle mooi hou. Maar dit is sonde.
Nehemia o na tshwere hantle. Nehemia was mooi. A batho ba Modimo. Amen. O itse o nna ke se ka rara nako e telele. Hobane ho thwe batho ba bang ke ne ke tsa motho a tshwana le yena molaetsa o mo telele wa lahlela. Oh, iemand het my gesê as ek lang preek. O rona le jwana. Ke mare ka no pas. Ka ka re sonda se tlang ka ka mona hape. Ai di mare sa no pas. O ke shebile le hanse ke bua mona. Ek kyk julle soos ek hier Le praat. le ke le buang. Die een woord wat ek sê. Ja. Della Vader. Amen. Amen. Maar Nehemia Ya ba ka letsatsi le leng. eendag Bajuda ba ya fihla go die yena. Jode kom na hom toe. A be a ba botsa potso yena. Hy vra vir hulle die een A vraag. bana beso ba dutse jwang. Hoe gaan dit met my broers? Go etsagalang Jerusalem. Wat gaan aan in Jerusalem? Ya ba ba le go je go Toe Nehemia. sê hulle vir Nehemia, Setšhaba sa bo rona ons volk se dutse ka hara sekgopo. sit in 'n vervloeking. Moruti Makutsoane sekgopo ke eng? Wat is 'n vervloeking, pastoor? Sekgopo ke taba ye mona. 'n Vervloeking is die Yo phela mo ipatile. is die wat jy lewe in Yo tshaba ga batho ba ka itseng. wat jy bang is dat die mense hom kan ken. 'n Vervloeking Ke ntho ye mona. is die Yo o lwanang le yona sephiri. wat jy meer beklei en waar mense nie sien nie. 'n Vervloeking Ke ntho ye mona. is die ding Yo ha o kopana le rona. wat as jy met ons O ontmoet, smile mmogo le dan rona. glimlag jy saam met Ha o ons. kopana le rona. As jy saam met ons O ontmoet, rega jalo ka jy's rona. reg nes ons. Ha o kopana le As jy rona. met ons ontmoet, O pholositse jalo ka jy's rona. bekeer nes ons. Sekgobo bontate. Ke ntho ye mona. As die, Yo ha o kopana le as jy rona. saam met ons O ontmoet, apere sutu jalo ka rona. soos ons. Sekgobo ke ntho ye mona. As die, Yo ha o tloha pela wanneer rona. jy weggaan van Ha o ons, shebana le yona. as jy dit kyk, Di gapa di a dan sofa. val die traan. Bomme mameleng. Luister moeders, Sekgobo ke 'n ntho ye mona. vervloeking is die, Yo ha o le mong ka wanneer tlung. jy alleen is, O liswa ke ntho dan eo. rol die Ha traan o in tla ons. ditlisa bana As jy batla. jou kinders sal O sien, wat sal gehoor, ba ka pele. dan rugtig jy vinnig. Ke ntho e mona eo. As die, O sa batleng ha bana ba ka e seng. wat jy nie wil hê die kinders moet ken. Sekgobo ke 'n taba ye Vervloeking mona. is die, Yo o wat ipatile. jy wegsteek. Yo o imetse o le mong. En jy voel die las Ya aan o jou. hlobaetsa bosiu ha o En roba. gee jou slaap in jou Sekgobo ke 'n ntho e mona. vervloeking is die, Eo le ha o apere hantle. alles jy mooi aan Yona ha e apare maar hantle. jy kry die mooi aan. Sekgobo ke 'n ntho e vervloeking mona. is die, Eo le ha o le ka koloing e ntle. alles jy na mooi Batho pa. ba bona koloi. Mense sien, Wena ha o bone maar koloi. jy sien, O bona ntho ena e bohloko. jy sien die Sekgobo. Sekgobo. Ke ntho e mona. as die, Eo le ha o kena ka tlung. alkom jy nie. Batho ba bona ntlo. Die mense sien Wena o hy, bona ntho eo. wena jy sien Ba re dat, ho Nehemia en Nehemia, re dutse sekgobo. ons sit in 'n Ke vervloeking. gopola moruti e Ek mong. onthou aan 'n pastoor, O na rera ka tsela e makatsang. het gepreek, O na tumme ka hy ditheo. was bekend, O na tsejwa ka melaetsa. almal het hom geken, Empa moruti e. en die Ha pastoor, o no ka mo sala morao. as hom kon Ha agterval, a ya lapeng. as hy huis, Ema hanyane ke tla o jwetsa. Ha o no ka mo sala as morao. hy van kon agterkom, Wa ya le ena ntlong ya en hae. die kon as hy huis toe Ha gegaan, a kena ka tlung. as hy huis, O na nka Bibele ena. hy sy Bybel E gevat, hlonolofadiseng batho. wat die mense so O na nka Bibele die ena. Bybel gevat, E buletseng batho legodimo. wat die hemelpoorte O oopgemaak na nka het, Bibele en ena. die Bybel gevat, E sisitseng batho. wat die mense E be wa e beha. dan vat hy die E Bybel, o fetela ka kamoreng. gaan hy na sy kamer, O lo lla ka tlung. dan heile hy in sy Hobane huis, boitshwaro ba bana ba hae. want sy kinders se Boemo manier, ba lelapa la hae.
manier van sy gesin. Die fapane le melasa e wa e rerang. Sekgobo Die vervloeking. ke ntwa eo e lwana sephiri. Sekgobo Die vervloeking. ke maqeba As die seer. le metupa As die laat. eo ha o tla ho batho As die voor die o a mensen. ipata Steek jy dit weg. ga o batle batho ba Wanneer itseng mensen moet het doen. ba re ho Nehemia Sê vir re my. dutse sekgobo ba le swa ke le dutse ka jeno ha ke le bolelle Kom ka ek sê vir jeno julle vandag. le ha o re bona re le batle As jena single friends as a friend. le ha o bona re tshwanele ha As jena single sexual. le ha o bona re thabile jena boholo ba rona Meeste van ons. re bua jalo ka sefela Express ons aan re re ha o kgotso ke ntse ke lla Jesu konyana ya modimo boholo ba rona le ha re apere hantle jena empa meya ya rona ha e apara e hlobotse manyalo wa rona ha apara a hlobotse dikamano tsa rona le balekane ba rona ha di a apara di hlobotse sekgobo sekgobo Partij van ons. Yana poso selo yena Die glimlach. re kadimme Ons leende. molemo wa hao fela Voor terwille van jou. rona ha re bososeng Ons glimlach. sekgobo ke boemo Die vervloeking is het bo toestand. sa buiseng saloneng Waar jy nie na 'n salon toe sekgobo gaan. ke boemo 'n vervloeking bo is sa buiseng shopping waar jy nie na 'n winkel toe gaan. sekgobo ke 'n boemo vervloeking is 'n toestand bo sa buiseng waar jy nie tleliniking na 'n kliniek toe kan vat. sekgobo ke 'n boemo vervloeking is 'n bo toestand sa bonweleng dipidisi waar jy nie pille kan sekgobo ke 'n boemo vervloeking is 'n bo sa toestand boqoqeng le waar jy nie batho met mense kan ke bespreek. motho o hlabileng As iets wat jy boholo ba rona meeste van re a ons di reka dieta ons koop skoene, re rwale dieta ons dras skoene, empa moyeng wa maar rona in ons re na le gees meutlo e re hlabang leo senang dieta tse le ka di rwalang waar ons die skoene kan mane hotele mo ke robetseng in teng die hotel waar ek slaap, bethe eno ke robetse ho yona op die bed waar ek geslaap e na le het, electric blanket het elektrische kombers, nako eo ke hatselang as ek koud ke kry, pressa bathini eo ek druk net die e be dikobo di a dan raak die futhumala kombers se warm, empa boholo ba maar rona meeste van ons, meyeng ya in rona ons skoene, ga re na electric blanket ons het reg, re hatsela bosudi motshehare re tsietse bosudi motshehare ke kopa ke le jwetse ka jeno kom ek sê vir julle, go na le meokgo yena Australië, e tsholwang mahlong wat val van re a iphumula ka ons dithapo maak hulle droog, re a iphumula ka disakatulo ons maak hulle droog, empa go na le meokgo Australië, ga e tswe ka ntle ga e tsholoe mahlong e tsholoa moyeng ga re iphumule mekgweng re tsamaya ka yona rona baruti re ya pulpiting ka meokgo eo re ya bina ka meokgo eo ba re go Nehemia re dutse sekgobo amang ba lona lenyalo la gago jou huwelik ke sekgobo is 'n vervloeking, bana ba gago jou kinders ke sekgobo is 'n vervloeking, maemo a gago a bophelo jou ke lewenstoestand sekgobo is 'n vervloeking. ba re go Nehemia Hulle sê vir Nehemia, re dutse sekgobo ons sit in 'n ga go vervloeking, monate is nie lekker, ga go monate is nie lekker,
The Bible says to say for Nehemiah, die mure het gevang. Die mure het gevang. Luister moeders en vaders. Die mure van die dag. Het was een muur wat rondom die stad gegaan is. Hoe komt daar een muur was om die stad? Dat was voor de vijand niet om te gaan intreden. Als die muur gevallen is, die vijanden kon die stad intreden. Ons leven in die dag, waar die muren gevallen is. As it so us, come on, student eats. Come on, student eats. Satanism. Ekena ka kerekeng ka sheng baruti matsatsimana baya dingakeng tsa baloi baya rwala gore ba kgone go diphuthego matsatsingana diphuthego matsatsingana ga di sa thewa ka evangeli di sa di thewa ka matemona batho ba sa biswa ka evangeli ba sa ba biswa ka miriana Satan batho matsatsingana ga ba sa bitsetswa Jesu ba latwa ka difariki tse bodile ba latwa ka metsi a dihele baruti matsatsingana ga ba sa khumama ba kopa melaetsa ho Modimo ba ya mo Nigeria ba ya mo Ghana ba ya lethabeng sa Lesotho ba batla meriana e hohelang batho kereke ya Jesu e rekisitswe ka Jesu kereke ya Jesu ha e sa etelwa pele ka maqeba a Jesu e se etelwa pele ka boprofeta ba leshano dithuto tsa madimona mesebetsi ya Satane go
sebediswa yona ho amuso wa modimo ke a kopa ha re etseng ho Afrika Borwa ha re etseng ho kereke ha re etseng ho What must do is In the name of Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Oh, my God. Thank you, Jesus. Oh, kinekira na Soweto Ekaprieka Soweto. akikataurara Nada ekaprieka. kidula fatshe Exit. na makutsoane Dit word vir my gesê. una le ntate ka ntle That's a man, Peter, ya kopa mo bua le nna wat graag met my wil praat. ka tswana ka ntle Ek gaan toe Peter toe. ha re etseng hohle Kom ons doen iets. ruti Pastoor, bomme ba phulusitse weer gebore. ha re etseng ho Kom ons doen iets. batho ba batjha Ja, ha re etseng ho kom ons doen iets. tsietsi ka jeno Ons is in 'n probleem vandag. tsietsi Ons is in moeilikheid. tsietsi Ons is in moeilikheid. tsietsi Vandag. sekgobo Ons is in 'n vervloeking. ba ke sona ka ntle Toe Peter kan toe gaan, ka fumana ntate eno ek kry die man. a eme ka ntle Hy staan Peter. a re ho nna Hy sê toe vir my. moruti Makutsoane Hy sê dat ek Makutsoane. gale ke batla ho tseba Ek wil jou rankan geken het. ke utlwile mo diradiong Ek het gehoor oor die radio. a re ka jeno ke thabetse ho tseba Vandag is ek bly om jou te ke kopa le leer. mmamele hle Ek wil hê jy moet luister. ke kopa le mmamele Luister asseblief. a re etseng ho Kom ons doen iets. Nehemia o re Nehemia sê, a re etseng ho kom ons doen iets. Yesu le tsietsing ka jeno Ons is in die moeilikheid vandag. monna eno a re ho nna Die man sê toe vir my, a re moruti Makutsoane sê pastoor Makutsoane, nka o thusa ek kan jou help. wa rera Jy word beplan. empa ha ona letho O jy preek maar jy ha ona het tjhelete jy die geld. a re bona koloi eo tsamayang ka yona Kyk na die kar a re van baruti ba maemo a hao die pastoor van jou ba kaliber. tsamaya ka koloi sebeting Hulle loop met Peter kar. ba na le ditjhelete Hulle geld. a re nka o jwetsa mabitso a baruti Hy sê ek kan jou die naam bao ke ba die thusitseng pastoor van a my. re ho nna Hy sê ke o kopa beke fela ek vra jou net ke om tla o sebetsa moruti ek Makutsoane kan jou werk. ke tla o lokisa moruti Makutsoane a re ha ke qetile ka Hy wena sê se klaar is met jou. lesotho lane le lenyane Lesotho se. o lo le nka kaofela a re Afrika Borwa e nyane o tla e nka kaofela a re ke tla o lokisa o na le ntho tse kile o etsa tsona ha o ema ka pela batho ba tla thothomela o tla sisinya batho a re tlo moruti Makutsoane bomme le bontate ntho e le a hlaba pelo yaka ha se ntho tse ana di bua empa kile ka re ao modimo re se re telleya hakakang seriti sa boruti se wele hakakang monna yona o mmametse o utlwile ha ke pheta bebele o utlwile ha ke bua ka Jesu empa o sebete hore a re ho nna ke kgumamele mademona ke tlohele Jesu le sekgobo se se kakang
Bybel ha ditaba di sa lokile e ne lokela ebe ntate mo apostola e ne lokela ebe monna eo o kemetse ka ntle jwalo o no re ho nna ke batla o sokoloha o na lokela re ho nna thusa moruti ke lokolohe o na lokela re ho nna mohlanka wa modimo ke etse jwang hore ke bolokehe o na lokela re ho nna mohlanka wa modimo ke molato ke sitetse modimo empa ha o jwalo o re ho nna ke o rekisetsa mademona wela Jesu re tsietsing hai mademona re tella Daai het neergekyk op ons. re tshwaeditse Satane Ons het vir die duiwel ke mo tshwaeditse kereke Ons het op die kerk gewoond. ke mo tshwaeditse pulpiti ke mo tshwaeditse mmino matsatsing ana Yes, da. ba ya mabataule ka kereke e be ba bina ka dipuo e tsietsing ke mametse ke lefatshe gona jwale Die wêreld luister ke vandag. batla o phatlalatsa Ek wil aankondig. ke go bua e bua ka sekgowa Want ek sê dit in Engels. no money Hou net challenge. will buy me Ek kan from the pulpit. No position will buy me out of the pulpit. I am not preaching for the money. I am not preaching for fame. I am not preaching for riches. I am not preaching for bigger cars. I am preaching for Jesus. I am preaching Jesus being crucified. I am preaching Jesus who is the way, the truth, and the life. It's not about money. It's about Jesus. It's about Jesus. Jesus is the only way. Jesus is the only Savior. Jesus is the only Son of God. Hallelujah. Please hear me good. I'd rather die than preaching something else. I'd rather die than preaching for money. I'd rather die than preaching under the powers and the influence of the demons. In the name of Jesus. 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 I will never preach something else. I will never preach another God. I will never preach another gospel. I will never bow to the demons. For the Bible says, in the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus
a prophet, not a prophet, not apostle, but Jesus, Jesus, not another church, but Jesus, 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 Jesus. He is coming again. I said he's coming again. He conquered sin. He conquered Satan. He conquered demons. He rose from the dead. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He rules and super rules the universe. His name is Jesus. His name is Jesus. And right now, in the name of Jesus, I command every spirit of unbelief, every demonic activities to be cancelled in the name of Jesus, to be destroyed in the name of Jesus. Right now, I arrest all demonic powers. I paralyze them. I eradicate them. I stop them in the name of Jesus. Every demon will bow at the name of Jesus. Every backsliding preacher, every backsliding preacher will send back to Jesus in the name of Jesus. Church belongs to Jesus. I said every church belongs to Jesus. He is the head of the church. He is the founder of the church. He is the owner of the church. He is the sustainer of the church. He is the motivator of the church. He is the maker of the church. He is the head. He is the head of the church. His name is Jesus. His name is Jesus. Let us do something. Let us do something. Let us do something. Never got to sell it. We need a revival. Kajanu went to the crusade. Today crusades are made for fundraising, not soul winning. Kajanu didn't put idea to make pastors rich, but people are not reaching Jesus. That is changing now. It is changing now. In the name of Jesus. No more game in the church. No more entertainment in the church. No more man religion in the church. But the Holy Spirit is going to move. The Holy Spirit is going to be in control, in charge. The Spirit of God is going to move. From today, this church will never be the same again. In the name of Jesus. From today, the Holy Spirit is going to move in our midst. Sinners are going to be saved. Sick people are going to be healed. Because Jesus is alive. He's all powerful. Nehemiah Uri. Let us do something. Hallelujah. Come out to go faith. Hallelujah.
Let us close our eyes. We are going to the throne of God. In the name of Jesus. We are going to fight for the church. We are going to fight for the church. We are going to remind the devil. What he said defeated foul. Jesus conquered him. We are going to remind the devil that is under our feet. Satan is under our feet. For the Bible still says, greater is he that is in us than he that is in the world. Close your eyes. We are going to fight now. I said we are going to fight. I said we are going to fight. Fight for your marriage. Fight for your children. Fight for your health. Fight for your salvation. Above all, let's fight for salvation of souls. Let's fight for the church. In the name of Jesus, we are going to fight. Wherever you are right And those of you watching on Facebook, wherever you are, we are going to fight. We are declaring war against demonic forces. In the name of Jesus. Let's fight in the name of Jesus. Let's fight in the name of Jesus. I want you to forget about everybody. We are going to fight. We are going to fight. I'm going to ask the apostle to come. He's going to pray. While he's praying, I don't want you to listen to him. I don't want you to listen to him. Enter the spiritual battlefield. Enter the spiritual battlefield. In the name of Jesus. We are fighting now. Let's make a warfare in the spiritual realm. We are going to fight. Pray like a fighter. Pray like a warrior. Pray like a champion. Pray victoriously. Pray by faith. In the name of Jesus. We are going to push away every single demon. In the name of Jesus. Listen, Mama. I want you to pray like a champion. Young people, pray like a champion. In the name of Jesus. Let's shake heaven. In the name of Jesus. I want everybody. You want to kneel down? I want you to kneel down. You want to keep standing? Do whatever you can. Be comfortable. I said be comfortable. We are fighting now. We are fighting now. Hold on to heaven. Touch heaven now. Enter the chamber of God.